Apo, dagiti manariman pa lang apong bibuya kay nagdinngay kita kami, pagyamaran bila unay apo, ti panangan tabayo kita kami. Siyempre, at ito'y latamot tayo mano yung ngayon seriales kana. Ken kanakan nyo, John Mark Pastor, Dili lang. Operator, Embalsamador. Ay, Aji ka no, tiray na ni Sir Emil. Dili lang apo, 98.5 IFM, Kawayan City. Iti Idol tayo nga FM. Yes, and of course, good afternoon lahat apo kada kayo. Manang Marieta Romano Labo of London. Ayan, nandun inalipatan. Italy, titiparon ko. And of course, Kapsat Kathy Salvador of Hilo, Hawaii. And Kapsat Nelly Valiente Mariano Hiron in also Hong in Kong. London. Tata. Ay, dati London, tata. And of course, dati ni Osino. Dati nga nataraki, Sir Chris Estolas. Automatic Sir Fred Board Member Fred V. Alili. Kung nata, kaya't natiyagi sponsor man ni Apo Board Member Fred V. Alili. Kita aman lang nga pagkayam tayo. Nga oreno sa din kayan iti for the duwaw adalat nga amang mga tati suporta. Thank you so much sir. Ang Totoy Bibo ng Distrito 6. Ayan, nandani ka man na po ka. 6 ba sila? 6 dan, ta inaramid ng 6 district. Ewan gaya man na. Hi Manang Marieta, kuna na Marita Alforter. And happy watching from Manang Aida Pasco Clinton. And happy watching from Joy Kalaging Barbado. Ayan. And at dapat nag-message kanya ulitin ta, nag-message sa tayan. Kung Ako na. Pakibasa man natin in chat ko kanya manong tabaring ng mga genobiak. Tapno, maadaan inspirasyon nga ag-exam ti board into no November iti kina civil engineer. Kung na. Sabi ko mata, matake one na. Rose, arakanagan naman ng SK chairwoman iti dugo Kamalanyugan, Cagayan. Apo, dayo-dayo ito eh. Kamalanyugan. Kamalanyugan. I guess dito may isang kagayam da Sir Frank Sinatra? Frankie Castillo kabsat ni Ka-Emil ket Kamalanyugan. So pagtutungtong ti dirabi dagi jay aje vice mayor di jay nga kagayam da ket agbuybuya mati Facebook live. Yan, aje tiket kong masawaan and you missed a video call ko na nato sino nga tama dato ag video call. Okay, watching from Santa Lucia, Quirino Isabela. Pabati naman po ang Umipig family, especially ako na nanonood. Nagpasatay sa dito yan. And she's requesting for the song Balayging Iti Ama. From Hazel or Rizal Abad Umipig. Ngaro, dagita text dita balong? Itoy? Good afternoon, sir. Kas kumantay, I Can't Stop Loving You. From Tezi Mabaza. Kanama ni JW Andy Mendez Fairpek. Kaya naman Fairpek? Wan, kitang gawin na. Letter F? Fairpek man by Ed Sheeran, sir. Kasi may dito ay Kabisera 23. Salamat, sir, nga nagpopogi. Wow. Nga magabuto ipagpag namin ti literatura Ilocano o Iloco, babayan iti musika. Kasi man Fairpek man nga Ilocano barong ti inkatira. Agor ka to kita jiri lyrics na. Fairpek. Lyrics. Nay, apingit activate Windows ko na naman datan. Close. Ayan. Where is that? Perfect. Ajay. Da. Okay, this time mga ganyang arod. Iti naisalsalumi nga version mi iti Fairpek. Perfect. Perfect Ilocano. Ano naman ti title na ti Ilocano dito yan? May saak mo at abang birukin JF. Ape, umutin ko na. So, Fairpek. Ako na nga Fairpek. Inya nga, tagayam ano naman ti title na ti Ilocano dito yan? Awang kurang na. Something like that. Awanin kurang. Awanin kurang. Ladies and gentlemen, the legendary King of Ilocano Soul Songs. Apo? King, adong amin ti pimples na. Na ito yan. My God. Adan ni ayat kanyak biag ko surutenak iti papanak tay balasang napintas ken nalapsat jagsapay patyen nga dakan agururay kanyak taubing tapay di naginayata di pay amot banak na irupir kun panagaya ko ken ka biag ko agkanak man
Tapusong ket bagik lang iparipirip mo kada ko kuanak met lang biag ko intan agbalset kasip ngitan takyagot pag naedam sa kasakat karutan dumdungeg kansyon agayatan arig mo't madanagan ngem nangeg mo narasaas ko nga awanen kurang kaniyang si kantay babae nga amok akatitib kerang kaduwak ti arapap ken mangbuangay ti pamilyak ayat anasarak mangilimed ti pagkapuyak mangitandudo mangaywan tupay anak ko naganos ngem pudnun ayan ayat ka awan makaupay kadata amuk anatib kertan wah biag ko agkidinta agsinararay tadwa at dakadatat masagbayan ta biag ko intan agbalset kasip ngetan takyagot pag naedam sa kasakat karutan dumdungeg kansyon akayatan takawes mo na si rayak sikat kapintasan kasla alangan at tawanan kurang kaniyang agbalsit kasip ngitan takyagot pag naedam sa kasakat karutan dumdungeg kansyon agayatan patsyak ti marikriknat si kantay anghel parat kaniyak kunat awanen kurang alangan at awanen kurang kaniyang Well, talagang nukas na nga banbanag. Nukas tuwing nga Domingo na po dito iti pangikamin iti makadomingo nga banbanog mi iti trabaho. Atay makita mi nga ato ti agbibuyag ting nga kag-share ti videos may. So thank you so much apo, and please do subscribe to our YouTube channel. Berukin nyo lang apo, i-type yun lang kada kita Google search and other search bar yun dita Karuba kung ay lang double R. And then subscribe ako. Dandani nga minan po aga sa nga gasot aribo. Ayan. And maalamin ba natin Silver Top Award nga makungkuna. So, diretso lang ako. Manon. Go ka. Di naman laki. Di nga mabiro ka nan. Wait. And it's 30 minutes. 99,304. Ayan. Dandani. Past the hour of 2. Apo 30 minutes lang inin. Apo makadatan kasi kapartak. Mong garot. Oh, medyo nasakit sa tinapa. Damo nagre-request dito yan. Naku na. Teka. Okay, we'll be doing that later. Ating GM, pakanta man dyan tikka. Kung na kami ni Melly Delizo. Yes, good afternoon. And sino pwede kayo dyan naka-online? Pa-shout out sa family ko dyan sa Public Market Kawayan. Nagan-nakat Malo Domingo. Malo Domingo. Dito text line jak amuno ko.
nanayuran mo ka matimat. Hampay na update ka sa text line? Matipay. Wala pa? Dito sa Facebook Live, tingnan ko. Ayan. So please, for those who want to get in touch with us over our official text line, ulitin mi po ngayon announce iti numero mi 0917-150-0361. Ulit, 0917-150-0361. So kada kiti so amin na po agmanmaneho di nga dumdungay kada kami, idiretso lang tegmaneho sa kayag text. Joke lang, ipaigid nyo pala kita lugan nyo sa kayo ag-text ka na kami hang kayo ag-text nga ag-drive ka nagadulis crash at so pay ba? Sa apay na po nagngina ti MRI kung kuna na ta dagita nga kita nasaya ata po na medyo nagasgasan ka lang manutok kulong ta sa kamon hamo maisublin ayan di ka di balong iso nga once again no kayo nga i-concentrate tagding nga kada kiti pagaya mo ay agpaigid kay basit okay nga rod so nata para kada kiti di mo kayo dyan. Naumakan nga kanyutikin na baak mo. Ganon talaga pag nag-enjoy ka, hindi mo namamalayan ng oras kung namat ni John Feliz. Yes. Paypay so anak ko. So, para ka kita accept sa wala po ti asawa. Dantulatan agur uraya tay nakaisem ang mangagek manggibus iti kinabaak mo dan tulata napudno nga ayan sumangbayan aditaig ikiten ket amok apat padaanan na lakayakaw ngemang nam na maklata nya adda masyaraka mayat sa data ipukaw-kaw ipasin gayag-kaw no dumtingin iti raragsak ko kano nga ta dantulap ta jakag patengga tay babae oray balon tay babae anay tudeng kanyak dan tulap ta jak agpatengga tay babae oray balon tay babae may tudeng kaya. Nagriga kami na talaga tiyawan asawa na balong. Okay. At dantulat ta kung kunam apo, lakay kanto nga pirpirmin, dim na pupuutan, haanto gaya mga tumakderan. Di dapat nga tumakder kang ka. Sunggana tatata kapigbig sa ampay laeng, tumuli bantay, agawa amon, dimang birok. Okay, di oras karo ba? 35 minutes past the hour of 2, and you are still with your morning June Sir together with your Kanakan John Mark Pastor, Operator and Balsamador. Huwag gayam. Dito lang 98.5 IFM, Kawayan City. Iti Idol tayo nga FM. Yes, keta. May saman nga sunata ti ipaeta kadag ti duwa nga umis-isem dito sang wanan ta. Tatepel lang umis-isem. Nga masakpay nga kansyon na misuda. Ay kat, iyapan daw ito may special guest na. Ladies and gentlemen, our guest from Plano Ramon Isabela ni Apo Amagosilo. Kasi mablaw ka man, tatang.
Awan naimbag nga panagdingdingig yaw dito 98.5 IFM Kawayan City. Ayan, nasaya ama, dadaka apo, kumusta nga, dito membership mo iti senior citizen. Ay kit na ikuak mo na urnos kaon. Kaya pag-amok ko, mga alakan sa iti death beneficiary. What? Madi pa imot ubingak pa imot anak ka. Kung ano na alam mo, dito maal-ala, dahil di pumuspusan ka, senyor. Talaka man dita. Kay kasta apo ni Jan Marcadong atimak. Kwarog, subra ka man, si kamamati sa marita, kung mablao ka, dagdag ito'y programa tayo tatam. Awan kablao man. Naimbag nga malam yung amin kakabsat. Dito Kawayan City. Ako nagpintas gayam dito. Huwag nang maglilingat mo tayo, ma'am. Dakula mo, apay, kurangan pa iti lamiis ti aircon. Naglamiis mo ka. Apay kasi dyan aglang malatati imak. Siyempre, naruam ka dyan pantay, di Bagyo. Ayan, ni ko nga amin na po ni Apo Kuharog ka taga Bagyo. Nalamiis gamin di dyan Bagyo. Siyempre, handla nga po nga kita nga Ilocano Talents na mabalito iyaban dito'y IFM. Siyempre, dahil tayo ay Pilipino, tawagin din po natin ang kaibigang matalik ni Eddie Garcia. Ladies and gentlemen, sino yan? Babalu, pasok. Wow, inaano kita, ha? Hindi nga, apay kag parang di camera. Nahiya ako mahihayin ako, Kasi nga mahaba ang baba mo, di ba? Baka makita nila ito isaksak ko sa kanila ito ha? Ayan, ngarot. Ati ko na akong tatayan, may isang asunata mong ipaete kadagiti duwang. Always isa dito sa wanan tayo tatangka nito. Kahit sapil ako ma. Anong pangalan nila, ha? Wala, hindi sila nagpakilala sa akin. Hindi mo kilala? Hindi. Sabihin na lang natin si Corina Sanchez at saka si Ted Filon. kadagiti nahilig apo makipunsyon. Agal-alawad kayo at apo ti mata nga mangbuy-buya kada kayo. Kas ko na dito sunata mi. Adda mga awis ken ka oras alas 3 di parbangon sumsumgar amin adut-dut mo may sa papel pinidot mo taawan danong ket kunampay umnunday to di may sa anang tedken ka ti sakit ti tiyan ketay kina turbab mo nalaing makidaya ta tagtagain pem unay nudim amaramanan ti handada mangisupot kapay ngaminawan kapkap nekam nagtagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain numakan di tungtungan ngaminawan kapkap nekam nagtagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain numakan ti tungtungan May sa anang tetken ka ti sakit ti tiyan katay kina turbab mo nalaing makidaya ta tagtaga impen unay nudim amaramanan ti handada mangisupot kapag
Second mo. Ngaminawan kapkap nekam nagdagpadaya awan makalusot pinda maamin ida awan pain numakanti tungtungan ngaminawan kapkap nekam nagdagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain numakanti tungtungan awan bain numakanti tungtungan awan bain numakanti tungtungan Sili ko na naman ni kalakan Ian Salcedo. We Maria Clinton, Manny Pangilinan, Ray de Rosario, Marilyn Ballesteros, Merlita Alfolter, Namdar, Tarik Lisa Hansen, are you both? Kung ano naman, manangaidan ko matarosan dito kayo musuan. Are still with you kung ano siguro da ito. Ayan, and Alice, Ligayo Lazaro, sinipsiputan nyo siguro dyan. May isang nakita ya idirabi ko na it's just a song. These are my family and friends kung ano naman ang Aida. Anyway, good afternoon kada kayo amin. Apo dita, Balasi Utaaw. And watching po from New Zealand. Nagmayat ti kansyon nyo, makapaikat ti panog. Sisi with this na kansyon mito tayo kabsada. Tag-request ka dito ni J.S. A.H. Castillo del Rosario. Yan. Nalpasan to tayo. Nasapsapa basit. And ulitin mi apo. Isagot mi. Siya man timang titimay sa nga sonata apo before nga patalasas kami manan. So para kadag titatang, most especially kadag itay nakapagraduaran ti anak apo iti saguta man itatang kanito. Amumi apo nga narigat bali nga ama siyempre responsibilidad mo iti amin lalo no ate panawen nga agis eskwela dan. So to all daddies, to all papas, saludo kami apo kada kayo sa kanya tatang agpadpaadalak pa laeng met. Ayan. Sapay lang kumata makalpas mat dagiti anak ko. Parbangon no agriing apan nagugut iti kamutin mangisaang sa agiwayway itinuangen nagaket ni Uncle Berting natari patu iti dingwen pagulidan ng naskanatuladen awan kaniyan at banog inaldaw lata sumalog uray makasinit pa iti pudot nakarakad lata uray adas sa gubanit na agpastunwang ti panagkainanana kasta ni Uncle Berting sa lasumangkat no ti malaman tati kayat narumang ay panagmiyagen nunalpas ti raraepan agbirok man ti panggadanan alatiro ta dandanin panag-aapiten mapay tanaliday taabagam nalpay iti na amuam iti presyo iti pagay di Uncle Berting di pa'y umisam na pampakit di nakiinuman gem ko na sumunitak no next krapeng sumaro nuwa panagtatalon raep ken sikaket ni maton doble pa'y presyo mateng ti abunon awang paket danom regasyon di gasolina iti padanom ni Uncle Berting nang isaldan taltalon
Di nansan masakan, tading makelen iti pamilyan, tatay baro nang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak di pa kasarna, balse dito'y balsenta, niyam nalako ng tay may sanga ektarya. Rod, kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no di malaman, anya narigat, di matlarong mang-ayen. At ang apukong ni Uncle Berting, isupayan at pagpagatasan, alatiro, maglaw alo makayen. At may sa amalam nakita ni Uncle Berting, nakatugaw at kapkapera kamulang lang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awang paket kengkwan at mangtaripaton. Parabhamon no agriin, napanagugut iti kumutin, idi sumangpat sing malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apu ko na, nagraranada na panbimisita. Dakal na baliwan, dagiti anak na, iti kinagagat imalada kengkuana. At dan inhinyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting anyang atat ubrana. Anyang ata! Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, pindaen at anak na apasyaran. Nanti dagdagana, tapi nagpaadal na, ngemitan mansyonan ti balay na. Sika ngay karuba, am-amum-kat isuna, ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramidan na ti amin kadatay nga anak na, agsubalit tay kumamat kenkwana. Agsubalit tay kumamat kenkwana.